no hwese last me be ka kira mo say in 1 year ye wo panyin nyansani baako akola nyansani in 1 year ye wo akola nyansani baako in the same 1 year no Mame Mao Akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwoa searching ebusuafo aboso kanfo e ma omo ebisa His Excellency John Dramani Mahama and an NDC aban say abro na the former president na Don Akufo-Addo and na NPP aban wo so no ono John Dramani Mahama otifie no ote say na do ne first term ne second term ne third term or the unnecessary taxes etoto nyama so e wa boso kan nyama ne bunya din agese no mo enter the crowd. They are asking his Excellency John Dramani Mahama na ebusuafo na me dey ensem we bebre wo no aboso kanfo nurses teachers and cocoa farmers, you people should let us think. I was so kind for Musede. Momo Sede. Sabi, ye won crofo bi Ghana ha. Sa Mahama de dio mo a. E ya na mani agye. Sabi ye won crofo bi Ghana ha. Sa Mahama de dio mo a na mani agye. Mo ma me mam categories of crofo. 1, eye nurse for. 2, eye teacher for. 3, eye cocoa farmers. 4, eye aboso kan for. Ebubo ba ma me fan kan chem. Ya the tax abeto musu 20%. Enye 4, enye 3. Ya the 20% abema mu. Sa muntia VAT. Mu betu yankasa. Enye de mu no hwesebe. Last me be ka kira mu say in 1 year ye wo panyin nyansani baako. Akola nyansani in 1 year ye wo akola nyansani baako. In the same 1 year no 3 months bia ye wo ejimifo 10. Afi baako ye wo nyansani akola baako. In the same afinimu no 3 months bia no ye wo nkola sabi omo ejimi baako 10. Na 3 months divide ma 1 year, that's 12 months. Sa na atu yen wo Ghana ha. Koko fo mu de mamu be kasa wo. Mu system na nanado etiso no. Na spray na moto no. Mu de edro na moto na no boye de. Ba na mu koko prices ya he. Mu busa mu se na Mahama ja koko price ahe e ma nanado. E na nanado be fa ya odukodu ahe. E na Mahama sa ba ko moto man because original simpie so. E ka se oba obeko makoko akọ 70 million. Mo ani bri ade ente mo jitu mu edidi da eyesen edidi prekope e na mo gina so na moto ye hands down mo di mu koko motiko tusu ye mo so ono an minister Oche TV mo se pad ye dia change niema yo aboso kan for mamu nyefi because Mahama no da sorry bia kwai obefa so agi tax no mpe ye nya ni pada se ni NDC ni be ka support ya tete niema so enti taxes yate so aboso kan for when was the last time we ever top papers yento se se yento de nipa nya ska obedi o de top papers abeka amafo bebre ka sisifie a ehia servicing omo ndidi nya ska ntua school fees kuranti omo mba aboso kan kuran beto bibi yate petrol so nso lor feld na the same price emuna mo sare na yate mo so ma me nka ncha emuna ye mo papa no emuna ye te se Gino Sautana eni samu no eno ne yente so yo ai de yatete so no eya mo kwacha mo ncheki expiring date mo na mo ade ba mole amope no mo pe free no eya mo ncheki expiring date Vietnam fo mo na say no e na yate ne ma so na ye de aba e na to ana motodi yo mo ayade mo mbo mo nsema mo aboso ka fo mo nya mo adi se mo be ko demonstration because they ebo boba no mo adi se mo nya ya mo be ko demonstration ma mo try mo tina mo boso ka ho mo na mo pese dollar ba fo mo na mo ye politics Nanado tisuna niema ye din kra ne ye hu niema na ye to ade. What was the last time Nanado deep papers edit tax to papers so ebiem. De bia na ejina. Muso mo tia no na aba no 20% tax increment. Mo betua. Koko fo so mo mani panjone no ho. UTV for the camera be sim so. E na mo ye kwa na afa na mo be kasa. UTV kuro ya no mo ti no mo station ho. Ejis kama Jacob na be politics, illegal politics, indirect politics e kire nipa. Na say din ketua. The artist you cry to man e ba beto ama. Ye Jimmy. I say din ketua na be ye say. Na be ye say. Ye nya kwase apafo. Say dachi mo be fa flag barrier. Wo say din ketua me nya den adwen say ye beto ama. Na say mo pam eyi papa na Ochiche TV na. Mo pam Mahama first. Mo Mahama onko fie first. Sesi amu aboso e ka for muso mu be fa mu ho adwa akọ demonstration
Sa demonstration in the embassy 20% in the mubetua 20% increment of tax in mubetua Ubenya this in baba ya tete nyama wa habo so na esi awo kra nyama ba ya tete so nso ye tua kwase ya tax wo ye krom ha aboso kan 40 na ho ya betu 20% increment entene pa just illegal no lorry fail ye betum because say lorry local for no de omo ka trotro driver omo na ebeja ye ewrade nyakopo bre aban bia ba trotro drivers na ho amane se trotro driver koto shaft ana koto gearbox na ya tuma na pa just inform say lorry fail ya inform say petrol ya to so this is clear politics ubehu illegal ombetu lorry fail mu almost betu lord fail because aboso kai for about 20% there na pa say almost aboso kai was shaft no ton 1 million we ton 3 million 2 million lord fail ba be koso ya kwa ya na ya bai ya be gina scale 1 mu ankasa Ghana fo ni bi mu no mu to aba na ya me ni bebi amuto mu ababa nipa na obetena so 4 years okodua take one off take shiye nkonfam eto akota kora de o say hehe o mu mba ye oba 24-hour economy wamba wa o join life bia mbeka me say 24-hour economy me the policy na ba easy mun starting chichi o shi obi anajo no nkuta Ghana card onkuta voters ID card onkuta any evidence bi e tell so ye Ghanaian mun chine nkofo na omko Elwak stadium o mko wuye no aban muji o musika mun recruit o mu back mo nya baby police because Nigeria ye che wa najo a ye sizi uniama Enti Nigeria omuni working free. Ghana had a working free. Nyame adom ye wo ye Ghana card, ye wo voters ID card. Voters ID card order them this ada ye beto aba because oni who ni fa so this ada ye beto aba. Mumma ye starting use ye voters ID card. Ye use ye Ghana card. Ye use ye birth cert. Ye use health insurance and sana ye friend last one so then passport. Ye chi wana jua enye se kutanam twa phone so yam crowd me the twa picture. Na enye I identify say we are Ghanaian. Ye bibia na sa nema 5 nyina mabo no wonni bia. Ye nchi nsi ho. Ade che a ye nya che wa na dwono de embargo a che wo betua 2 million. Ye che na wo ye ho na wonya Ghana ne wo betua 1000 and 500. Asa na ebelu 24-hour economy na ebi no sa na be amoba manifo na omo pontem na omo beto omo filling station fo na sabi omo pontem na omo be ye adwuma no omo so omo be hoto omo baby police fo no be run shift e anadwo pe obi ba sisa oto aso akoboto ofa na ba kwa ba 24-hour economy na wo no wodi policy ni ba sisa oba ye unya policy ba pa bia no Camilla magina me indomie box mu policy na me dia ma no simple entetia enu kra ma ebe hu se nkwala ni do mu ye correct e wo wi asa adachi so mbedi police o mbedi mu police fo no so amodi 60 years amati mu age so no mu nya na mu hwe onko na ye hu ntoye na ye mba no mbefa position na mu sa fa nurse assistant fo no no mu nya adwuma mahama adwuma na me dia ma no enti mu eyi aboso kai fo mu pe bebi tena ya kachira mu ante mahama na nkasa gina simpie so nenum to mo sese mu nim amusa de NDC ba power enye de mu be hu ni no bi tape no papa wa na we NDC wa na we gina no sama hu afi ba ko ye wu panyi akola nyansani na sa afi ni wa 3 months bia ye wu ejimi 14 na wo hwa kro ma ye beba ye to ni pa fo anu pante ukoka ubenya NDC ni na ya te dollar so dollar na ya te so ye ntohwe na na do wa hanom no dollar no wo so so we're saying things. That's what happening. One can so be the benku. You be na beka cho so koton mu. Wo be di benku. Ya te mu so nti obi a sore a na se anwa mu na ye di kum ye ma no. Anwa mu na ye di kum mu. Ye ja benku ka. Ya te mu so okuta 50 obekwa koto bi. Ma me koto ya check expiring date why. Check expiring date. Se me load video ya wa obekwa koto mu bia aka 2 weeks and 1 month and 3 weeks I expire. Bra. Never try comment section no so meaning so say comment section no so ye benya kwasiampa fo a on be ba be di mi atem emfa me ho no kura na meka ase ya start chichi ebi mu anadwo ye ka so ayere ye ni ahoto sense ye to aba ma sa ma me konkonse ni trufo no ye ni ahoto wo ka so aho nto no kura me ba no so ese Nigeria fo no ye to mu afikro mo hihye nkurase no mu di omo ha adwe ye mponche yere nyina ye omo na wo sa lady na wo waye ofatoya usu woni nakedness ugu nani masene he hwe ofa kura ye nya ya onye nukwatento so ofa wankasa ye wo naked video na fabra me Camilla me ankasa me ya advert ama wate na this time wa obe hu obi naked video ori beto so no wallahi ye fa ye hu fa beto so ye be hwe ya hwa 2 weeks e betwum ofa mani ntwa wo naked videos no kwai NDC fo na no ma fa kire no mpese o mugu ani masene so wo ye star wo time na so wo shine wo be shine obi ntimi nya ofoko
Omo pay man penyin your friend is incoming president Bawumia. Omo pay omo fa ne nakedness em beto so. Still ye be vote ya man. Sabi say akokọ kra na dey MPP atare be hye na we still vote because ye nim baby ayekọ. Ye nto aba Uma yandwene ya so mekeka yen. Enda demonstration na wontua yen ko nda ye adwuma so ye hu hwe no. You push stop. Mungina ho asti menchemo. Yen pe ohaw. Na aboso kan for me bisa mo say obi enu ho ton ade wa aboso kan a opeso o ka kire me say oba ye fe ne say 2 years ago. In fact, ebi mo experience His Excellency the former His Excellency John Dramani Mahama near member from 2013 up to 2016. Inti na munim nyeye and I still mo chooses some beto about the asanso amano because at the dollar rate akoso. But omo tade and mo mpe but most mo pe there obe stabilize the dollar no it is so much amount of money e be system ni se na be ya friend say dollar no ebe stabilizing na mum hwe nkoso na mokoto abadema NDC aboso kanfo se mo experience His Excellency John Dramani Mahama na member 2016 na se mo de abufu asanso koto aba etia na nka den Ghana mo ja 8 years we aba 8 years se we kona we sanso ba no sa de Ghana ye betena ha o enya de ebeyeye emposi ye to aba ma Dr. Bawumia no buy na dollar rate no stabilizing and enya me koso to say the NPP for so na aka ebe fa ne saa ba mo se da bi da 8 years aso NPP ho afo nti mo sake obo na His Excellency John Dramani Mahama so no ono a communicator when the man is talking na just say enya so ono nko a NDC communicators na no eye ministers no just omo ano asana mpomba ewu mpomba just say omo kensem na omo kansem no enya no kran so omo ya na beda no kran. Essentially, John Dramani Mahama read Ghana for Adrian who said, this is what Ghanaians want. Ghana need it. Say also bind that no train minutes or the free SHS Abremo. Why interchange bebre? Why ya quine SCCA dying Abremo ambulance? Ewa Brian Yempo NDC for was an ambulance and Ghana into 50. I yes, I am away Nana still Ghana for complaining dollar nidia. And the young first strategy we say, yeah, ba, ya the dollar rate no, a bit jina baby jina. Yeba ne saa Ghana for bedine ye di ampa strategy no mo finance wa ye omo buy no omo ehu Ghana for omo ehu di omo ehu omo adwen no omo stabilize dollar no e na niam abo e koso e na mu kem ebi mu so omo e chese dollar rate no e wo fem nti no bibia e ha omo dollar rate wo fem bokoto ade niam ne bo ye de no bibia ha no e wa abro bi nso ohu dollar da abuso e kan for na do wo so taxes ahe no de maamo munim say John Dramani Mahama abra no ye president 2016 ye bufu etu no taxes just say that dey order doctor the tax to so na me say aban be energy tax esen NDC aban titru pa John Dramani Mahama aban be no oba so Ghana fo adwuma ye fo ye friend say cocoa farmers na akuafo ina eco demonstration esen John Dramani Mahama na member enso Ghana fo se da minim say aban ye koto 2024 so what the adwin ko share baby o say you duro you can't think mothers so Ghana for say NDC ana ye pe John Dramani Mahama aba oye ma akoma so ade amamo na boso kan fu na dollar rate akofemi ade na mo complaining dollar rate akofemi this all the taxes etoto mo niam so amuntu e kasa bebe na ne finfa yenti nsema omo de etuya so nipa no scan no ye correct and answer ye correct na me say okay so that would mean say onipa ko no office yo ye adwuma no because oya ban adwuma yini inti se breach bi akoso won office dia na abeka say oh e bia ye de adwuma che sisilia da pansa no breach bi akoso wantumi enyi no ebio wantumi enyi ma no na omo aka to NDC communicators ni trimu say wo ko page sisilia da pansa na ba omo nka say ye the 43 million bi the man no de akoti odom to sense can be na we I'm telling you, sa party NDC no one. Sa political party NDC na Ghana for ye can be a muntie na mo dwene say oh ye politics ye zu and ye MPP na ye NDC and the CPP. Sa political party NDC should not be tolerated. Me wo me to me a anka sa party no e say ye ban them from standing for even assemblymen. I'm very serious. Me say
Say if I had my way, a political party like NDC, it should not exist. Omo nya papa o. Ya ka na mo dwene say party say there be o NDC for no omo nya papa o. Omo nya papa. Adentia. 43 million. Yes, yamfanya sanitation, drainage, and so many projects. Honorable Cecilia Dapa, Eba Parliament, Okujato Blokwa, and the lead is our charge, you know. And he was supported by Doyo, Samukai Doyo Bina. Honorable Doyo, some woman be, and he said, as a guess a woman be, as on no when yini, but so a sabi on so keniti into a young girl, and or the MP for boys, no, young boys na aba sabi parliament, no, would do more one wale, Doyo no America. Now it was based on what? Auditor's General report. Until Captain Smart, no. And I say until say you no be any baby the likes of Captain Smart, no. Na you again say you take Auditor General pepe just will be a risk because sana Captain Smart kire. Okay, Faber also. Hey, me document from Cocoa Board. I'm so 88 billion Auditor General report, page 678. Writing for years go. Because we didn't know anything. We didn't know anything. And unti not say yen Ghana for no yet Auditor General report. I didn't say Obia Wieska. Until yet last year, who said there be Auditor General we know who problem now. It is an opportunity for Onipa Kwa na say ministry kwa na say agency kwa ya ka asem ne fa ho no. Say what de krata ebeba be kire. Say the awuka say was spending the sa na ti ana cause Auditor General no man hu ne sa. Enu nti ye from ma oba parliamentary inquiry. Na kwa dua anase niama Auditor General find ye no ya kom say ya twetwem na wanya ehun mu aye papa bi amfa made a na ya ka so okay asemasi sika say afa won saase wo bra na ensese fa won saase se mra ni wudi a na mra ni wadi se ye no payback anase wo san tua ne back a na ya ma wa ye den na ye sebi ya ma wa tua ne back. Etie ma mi Cecilia Dapa ya di ni gina parliament ena sa 43 million yo mo kan yo ye kire bibia mu dito. Says ke ya ye kan ya na works and housing eso ka ho ntina enye get sanitation ministry kana for me sremo enye hwe NDC for age power omo atwatora de age power no problem. And the ekosu ni na hu say NDC phone to me mbu my ba me sremo sa ba na ye to no 2024 no sune mamu ntu bio emwa Ghana especially MPP before ena menye bi ena yedidi agame ena omo no kwaje fridge ena omo no kwaje say ena ba ye ne ye ni na ye fam o na wo kra de o fam mo ko so ni bi mesre Ghana for especially MPP for mo na mo ba mu a mutumi ma oman ne ko nanim ma mo ma ye mfa bufuo nkoto nkwase aba we bio da fia me chiao